football transfer hun lai ani boka kan thu pui thlan hi kan tui pui hlomin karing vengot peka Mandeva Manchester City in Kovela goalkeeper man tau berni tura kumsom ni le pathum mi Ederson Morris paun mak tudoi som thum le panga a an leina khan third party owner anin rolti kan chevek ome he thil thleng hian kan thu pui hi atingai nomzual le tura kan ngai ani ache pakai tangin heti zong hian soifia teang vokvul idua vokte le achoman leina tur poisa inei dai silova chuta I thenom pa chu poisa puk I vadil ta ani chuan vokte som le acholeina tur sen so za som nga cheng sing thum alo puk tir hlo chea ma se phut le tero anei ve chu chu I vokvul te I sere mo I shal huna I hlep za som nga chu achan ve a nei a phut ve ani ma se thilang chiang takero chu poisa puk tir tu te chu dos pati khelang ania rigs ala ka ngai ani chuta huna kala I vokvul chu an thang chakle maya pakhat cheng sing khasanga thevin ni shalta vokte som chuan cheng noi khasinga apeder mai che chuti ani chuan cheng sing thum puk tir tu I thenom pa chuan 50% cheng sing sari le sanga changdon ti na ani ma se vokte som zinga hian thang theilo pathume mo pali emo anom hlau chuan poisa chan tur zok chu apuk tir tu chekha ani yang hetiang che hi third party ownership kan ti po hi ani third party owner hi mimal sports agent emo company emo ani theya ani hian club re thei ve tak nena player thatura an ngai leina tur poisan puk tir thin ani heti ani wang hian anni hi investors sumpe pungtu ti te po anni thina choble chilin kha football player economic rights kha anni hian an nei thei ani third party ownership hi South America ram Brazil Uruguay Argentina le Europe mun then khata abikin Portugal ate a hlor hle a chan chu heng ram club te hian sum an mu theina ber chu an player thate man tau tak taka an shal kha ani abikin Brazil le Portugal club te hian he sum dona player man tlom te a leya man tau taka shal thei tura cher chua hi an kalpuina sa hle a ma se he thil ti thei tur hian loan puk tir thei tu tur mishing emo polemo agency an mo thin ani tin third party owner te hian player transfer man mai baka an training fee te an hlole anein man te thlenga an tum sak chang om thin ani entirna peang kumsang ni le pasari khan Brazilian midfielder Anderson chuan FC Porto atanga Manchester United azom tum khan FC Porto hian Anderson aman zong ero an changvek lo thung ani ama a inrem siamna anei to angin Porto hian pound makta duai li chu a agent Jorge Mendes anena an pe ani kumsang ni le paruk khan Porto hian Anderson hi Brazil club Grêmio atangin pound makta duai pathum point pasari le panga sengin an leya heta aman za som ni hi Jorge Mendes hian atum sak ani tin third party owner larber zingami chu Iranian British Salian Media Sports Investment President Kia Jorepchian kha ani kumsang ni le parukhan Jorepchian hian Brazil club Corinthians players Carlos Tevez Marcelo Matos Gustavo Nari tin Roger te tin Javier Mascherano te tin Carlos Alberto Sebastian Dominguez te Marino Rafael Moura le Nilmar te chu athazar noa da in an economic rights ane sak ane August sang ni le paruk ain her chua khan Corinthians player pani Carlos Tevez le Javier Mascherano te chuan man tau takin heti lion transfer fee hi puan zar ani lova khovel barakhai turin West Ham United an zoma ti tam hle heti lai hian Premier League third party ownership hi phallo alani lova ma se third party owner ten transfer thu hla a enrollna an ne ero phal ani lo ama Jorepchian hian Tevez le Mascherano te West Ham shal chua chungchang a hian enrollna anei lo ni in soima se chuitu te chuan heng player leile shala thu an nei na tura Corinthians ne na inrem na anlo nei chuan hai chuak tlat mai chuti ani chuan Premier League dan kal anita West Ham 2 pound makta duai panga point panga choitir anita ani
soisel na le daulet na Tevez le Mascherano te transfer to boy hian England lama third party ownership hi nga event a hlo tir na sa hle a soisel na po atam ngang mai khati laya UEFA president Michel Platini pheichuan slavery mishing boy anga neina ti hianin a soya Professional Footballers Association Chief Executive Gordon Taylor point mishinga sumdon na ani tin a soi ve bok Khovela football and call to Paul Lianber FIFA point abeng achungong theita big lova FIFA standing committees sang the football committee anti te tin committee for club football ti te le player status committee lama te ngai to zui anita a ti chuan December ni som le pakwa sang ni le som pali FIFA executive committee pomna in thu chwa pe kanita a regulations on the status and transfer of players anti RSTP noya dan thar January ni khat sang ni le som panga atang man tran tur third party ownership khapna dan chu ti chua anita ani heti la hian Belgian court ero chuan third party ownership khapna dan hi a hnol ve thung ani amai ro chu e ru kom theilo na tura duan ni zain hlo na NRGS po sum siam na na dan pal zamna tur kwa an mu theina khovela hian FIFA in third party ownership a khapna dan po hi rel ruk dan ria anong ve zel mai chu Manchester City in Benfica goalkeeper Ederson Moraes an leidana hian a chiang hle ome Premier League hi khapna dan khau tak zamvel na league ani awangin he goalkeeper an leidon po hian City hi an boy ruhle maya ma se tunlai third party ownership te hi ani thuk thiam to hle a tlapa share lein emo loan player transfer chungchang nen in kai hnoina neimi alo anga an lan tir chu pekin emo he third party ownership hi an lakal pui zel ani heti taka football khovelin a boy pui third party ownership hi aro pui hle maya ponama tanga thlir tu te tan chuan langmoi lo tam tak om thinin football za omna na sataka ati nepna langbok ma se tlabre theile sum le pailama pachedeu te tan ro ma somna na satak ani thung ani ke hian a tha a thalawe ti in ka soidon lova in thathiam vek to a tuna chuan ngai dan chu nangmani lam lo siam tura kanda thung don ani